Kagadi ni district ya Hansharo ya Uganda hamwe n'ihanga rya Congo, kandi ubwa nyuma yo kubarukaho kw'endwara ya Ebola mu ihanga rya Congo kikareteraho kwerarikirira kuhangu hagati y'abantu abari na dihangeri beitabe by'amagara bateremo amani mengi okureba ngo batangira endwara egi. Ubu abana bari kugarukaho amashomero ahabwe tamu yabo ya kabiri. Umunyamakuru witu yarabo mu mashomero kwetegereza yaba bakuru b'amashomero aga batire byo kwerinda ahiguru umuhururu eyo kwetantara endwara egi bayizire bayitikabagati tibakayizire kurungi kikwetagisa abakubanturura almost a half y'abana betuba nabo bakyali mu byaro tutandikira kurungi baitu kandi abana tebakakanyira muno nga abakurwa mu Western Uganda, especially harimo abakabusa kubwa mu abwisa abakurwa mu Congo abo tibakayizira abo kiragiro. Umurugamo amashomero g'umunyamakuru witu yahikamu yashanga batireho imyanya yo kunabiraho ingaro, kandi bamwe byagambaho nabo bashobora ngo igi n'inshonga mukuru munonga. Agandi mashomero gatari gamwe na gamwe mu district egi batireho imyanya y'akeherero narishigete isolation room okugirira ngo bakarahukira abana abo bakuteberezaho ngo bine akakoko aka, kandi enkoregi nayo batireho ya odanyigirira okugira ngo abana bareke kwikana. Tuineho akatapu ko kunabiraho hari engaro aheru na sabuni, tuineho sanitizer, tuineho da temperature gun enu tumejaringa temperature z'abana batukusanga ziri 37.5. aho tuine kubanza omwana kumuteka mu rumu muno tutekereho campaign ya tonsemberera ndabareka kurekanganiraho ubugap tonsemberera eki tutekereho na no kurenga ukurora nti twayongera kuleta entebe zindi. Ebyo bikiryaho gamwe amashomero twashanga abana bari bake kandi bakuru bago bagira ngo abana okumurika kwabo kwizire kurukuke ngonga tibakwetegereza aha yakuba ekikeresirwaho endwara ya Ebola nari no kubura kwa symptom bazire. Tukatandika yire tugiye gamba twakengura tuba tumazire kwetekaniza schemes of work zihoyire, lesson plan zihoyire, hatinkebe bya SOPs bakutugambe ebyo kurora twayirinda onsenga haizera mu mwana we Ebola obo muzairo babiki byo tubitekanize ito tuli set no ebyo koza 25 mwezi guno ogwa 5 2025 orusoma rwa kabiri utandikira officially omuyanga lyona kandi na hanu Kagadi district baitu entandika yabara tiberi nongi titukumanya hakiki habwaki baitu tukutekereza rundo babo bigambo bikwataine na okoreza abana byetago abo kuba masomero gona mbaye tugenzereka kusinga bwingi abana tibali okuronga actually. Kandi we orukurre byo bwegese mu district ya Kagadi Beatrice Mbabazi yayahanangiriza abakuru b'amashomero okuteka mu nkora SOPs narishengenderwaho okugira ngo barinde amagara g'abana hamwe n'abantu bari mu mashomero aga. Muno habakine kigeno mu ihanga ekyoburere bwa Ebola tukuterera abakuru b'amasomero nyina mbali mukali kuranga mateka standard operating procedures, abana banabo mu ngaro, abana bane sabuni, kandi no kuikara ni murora abana ngo kubali nabo tukaba tukibagambireho amasomero tikajja kukingwa amasomero cyari kurungi twagamba na abana muno abadde tebane bali batane bata begendereze abantu bibakutangana mu muhanda. Okubarukaho kwa Ebola mu ihanga rya Congo kikagemesereza n'umwebezi w'ihanga okongezayo kujaguza ikiro cy'abajurizi na mugongo. Gasha kwa Onesmus Turiyahabwe abwa Tayari West.